Nedavno sam negdje pročitao podatak da je Kovačević statistički najgori trener Dinama u posljednjih 17 godina, ako se računaju treneri koji su na klupi povezali minimalno 20 utakmica. Jakirović je imao prosjek 2,20 bodova po utakmici, Čačić 2,09, Kopić 2,16, Krznar 2.04, Mamić 2.25, Bjelica u svom prvom mandatu 2.31, Cvitanović 2.22, Petev 2.11, Cico 2.19, Jurčić 2.38, Čačić 2.15 bodova po utakmici, a njegov je nakon 24 utakmice 7 poraza, 15 pobjeda i 3 remija 1,92. Jasno je da statistika često zna biti majka svih zajeba ako ne uzmemo u obzir i sam kontekst u kojem su određeni rezultati postignuti, tako da po mom skromnom mišljenju jedini trener Dinama od malo prije navedenih koji je donekle imao, ajmo reći, sličnu situaciju kao Kovačević, bio je Nenad Bjelica. Neno je u Dinamo stigao 18.5.2018. na sam kraj sezone 2017. na 2018. Tuko je Intera 3-1 i uzeo prvenstvo, pa par dana kasnije tuče i Hajduka za novi kup u Maksimirskoj vitrini. Međutim, kad kažem da je bio u sličnoj situaciji kao Kovačević, na šta tu točno mislim? Ajmo baciti oko na transfere, to jest dolaske i odlaske u Dinamu u sezoni 17. na 18. i 18. na 19. Da ne nabrajam baš sve važne igrače bez kojih je Dinamo tada ostao, zalijepit ću vam slike, ali ajmo spomenuti samo par njih. Rog, Fernandez, Pivarić, Sigali, Samir, Enriquez, Benković, Sosa, Čorić, Sudani. Možemo li reći da je ovo bio sličan reset ovome koji je Boba napravio u Dinamu uoči početka aktualne sezone? Kaj vi mislite? Pa ja bih rekao donekle da, ali ipak se nije radilo o toliko drastičnoj promjeni kadra kao na početku ove danas aktualne sezone. Da opet ne čitam sva imena, lijepim vam screenshot na kojem vidimo da ima jako puno igrača pridošlih u sezoni 18. na 19. koji s vremenom postaju nositelji igre. No ipak u odnosu na sezonu prije dolaska Bjelice ostao ti je dobar kostur momčadi sa Ademijem, Olmom, Hajrovićem, Gojakom, Stojanovićem. Danas mi to ne izgleda ni blizu problematično kao sad kod ove Bobanove čistke u kojoj su od nositelja igre preživjeli praktički samo Mišić i Nevistić. I ajde možemo reći Kulenović i Stojković, koje opet ne možemo smatrati baš pravim nositeljima jer su samo 20 puta startali u HNL-u, kao i Hođa koji je bio u principu zamjena na početku ove sezone, to jest računalo se na njega kao zamjenu, a prošla sezona on je 13 puta počeo od prve minute u HNL-u. Onda imaš Torrente na koji Kovačević ne može računati zbog ozljede, Teofil koji je tu eto radi reda, za ne daj Bože da dođemo u situaciju da nemaš koga drugog staviti, to ti je to stari, nema dalje. U stvari imaš RPG-a koji je prošla sezona odigrao 41 utakmicu, ali do nedavno nije bio u nikakvim kombinacijama. Sad do čega je tu zapravo, da li do neke svađe na relaciji uprava igrač, agent, nije ni bitno za ovu našu temu. Znači, iz ove perspektive, ja bih rekao Bjelica je tada imao dosta lakši zadatak od Kovačevića u stvaranju tog nekog novog Dinama. Ono što je još išlo na ruku Bjelici bila je konkurencija ili nedostatak prave konkurencije bez da ikoga podcjenjujemo. A kad se sjetiš da je Neno praktički sa B postavom osvajao HNL, a sa A postavom igrao Europu, mislim da je sve jasno. Pa sjetite se tad kako su završavala prvenstva, a kako je danas ili u zadnje 2 sezone. Neki će reći, to je jer je Dinamo slabiji nego prije, a ne zato što se kvaliteta lige digla. A gle, moguće je. Ne bi se štel mešati, ali mislim da ima malo jednoga, a malo i drugoga. Ajmo dalje, sljedeća perspektiva. Dolaskom Bjelice u sezoni 18. na 19. Dinamo je na pojačanja potrošio oko 10 milijuna eura, ako ćemo vjerovati Transfermarktu, a dolaskom Kovačevića oko 17. Kad uzmeš u obzir tu inflaciju, pa to je tu negdje. Jedino je upitno u cijeloj priči koliko je Bjelica imao utjecaja kod Maminja pri dovođenju novih, jer se pričalo da je on inzistirao na nekima kao što su Oršić ili Dilaver i slični, i koliko je Kovačević imao utjecaja na Bobanov izbor igrača za novi Dinamo. Iskreno ne vjerujem da se njega išta pitalo, ali čisto, samo nagađam, prosudite sami. No kako god bilo, nijedan nije imao, da kažemo, drastično više ulupanih milijuna u momčad, pa da mu je zato bilo lakše ili je ovom drugom bilo teže.
Sljedeća perspektiva. Bjelica dolazi kad je Mamić otišao fizički iz Dinama. Je li to bilo možda presudno? Možemo opet nagađati da je Maminjo bio tu, koliko bi se spuštao u slačionicu Bjelici i radio show, koliko bi to utjecalo na mir i fokus stručnog stožera i igrača, a koliko se Boban uopće petlja Kovačeviću danas. Svašta se priča po selu, neki kažu da Boban sastavlja Kovačeviću prvih 11, pa zato ovaj, pod navodnicima, nije svoj, ali to su sve naklapanja, jer eto, ja sam čuo iz prve ruke da se Boban uopće ne petlja i da je čak bila jedna utakmica u kojoj su skauti Barce došli gledat malog Varelicu, a Kovačević mu nije dao niti minute, na što je Boban popizdio. Sad, kome ćete vi vjerovati, odlučite sami. Možda će sad opet ispast da pokušavam nekako braniti Kovačevića, što mi stvarno nikako nije cilj, i dalje stojim kod toga da mi se čini kao da on nije kapacitet za Dinamo i da bi bilo najbolje u zimskoj pauzi dovesti nekog kompetentnijeg, ajmo to tak nazvat, ali da mu je lako, siguran sam da nije, i siguran sam da nikome na njegovom mjestu ne bi bilo lako. Meni je cilj samo iznijeti neke podatke i neke perspektive, a vi sami onda stvorite svoje mišljenje o svemu. Za kraj, suhoparne brojke koje kažu ovako. Bjelica je u svom prvom mandatu u prvih 25 utakmica imao samo jedan poraz, i to od Young Boysa u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Kovačevićevu detaljnu statistiku ste već vidjeli, znači isti broj utakmica, 7 poraza, koliko Bjelica nije skupio u cijeloj sezoni 18. na 19. Gle, meni nije problem uopće u statistici i brojkama kod Kovačevića da on ima i 12 poraza, a da mi vidimo neki napredak, ja bih rekao, ok, nema veze, doći će to sve na svoje, nije mu lako, došao u jako teškom trenutku tog Bobanovog reseta, treba tu vremena, a kad vidiš da mu je trebalo 3 mjeseca da napokon stavi logičnih 11 u prvu postavu i da počne rotirati, davat minutažu igračima iz drugog plana, onda ne znam za šta da se uhvatim i da budem pozitivan. Možda će biti sve dobro sa njim na kraju, možda je sad naučio i pohvatao sve što je trebalo, možda ovo, možda ono, možda su u šumi, kužiš. Ali kako god bilo, barem je napeto i zanimljivo iz kola u kolo, bježi malo Hajduk, pa malo mi bježimo. Rijeka je, hvala Bogu, za sad daleko, pa ćemo vidjeti na kraju tko kosi, a ko vodu nosi. Pišite mi vaše mišljenje o svemu i ako Bog da do sljedećeg videa, lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj sudac kraj, nakon ne zna dići sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafi, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo li ja ćemo sve platiti. Džubre! Čekaj! Razbite diskoteku!